Sige sir, pag-vlog na sir. Welcome to Ghent. This is our place. University. Muna siya nga ako amigo nga Erasmus Mundus Scholar. And mo niya ang ilahang lugar, ilang dapit diri sa Ghent University. So, Underground parking area. kasi mga ginapang park diha? Mga cars. Cars. Saan? So, Ikaw na ako yung vlog. Okay. Oh, Ikaw yeah. ako may host doon sa camera. wow. Unsa man nga dako man kay inyo ha? Unsa ni siya dire? Plaza. Plaza ni? Abi naiga volleyball dire, basketball ana. Time. Last Wednesday. Ay, masyadong hindi mo kung welcome to Ah, Magkakaroon nga siyang normal days. ah. Walk, bike. Mo ba? So pwede ra ka ma-practice og bike din dire. Ah, you see para ano. Talaga ng ubang nga mga business diri sa Mangyaka dire sa salog. Dati mga online sila. Dire? Mo ba? Kuya, ay, ano ako rin story? Dili ano, creative siya. Okay naman good ni. Yes, lang good kay. Ikaw ba ya ang starring ani nga koan? Sige na, okay ay kaulaw. Belgian speaking mga Anong kakaulaw? Taurist. Mga Taurist ba ta? So, di. Simple ma. towels. I like the place. Mura yun siya. Oh, intimate siya. Ang braso. Kapag kani kayo, ano rin ka, citizen, I mean, citizen kayo ba? Nag-iwala siya sa mga lakad-lakad. No. Dito ano, i-office sa Erasmus na student na tuwag pa ubo. Oh. Kapit pinakawala. Nice. ESN. Oh, Erasmus student. Mga Belgian chocolates. Amazing. Tara, palit na tag chocolate. Da, biyos ata. Dilipikas. Sunod. What? Mahangin masyado sa labas. Dili tanaw sa camera. Ay, di man din naka-shade. Yeah, okay na to. Kontrol. Tanaw sa camera. Let's take Ay. Mukha og chocolate ay nga kanang kuan. Belgian chocolate. Kani o. Van. Chocolate. mahal ang diri, sir. Dito sa unahan na front sa fruit. Ay. Ay, yung kagmahal. Kasi to nila sa ato di ta ka-afford. Sa ta pobre. Nulod ka. Manila. Pero taan yung kuan Belgium nga chocolate. Sa Belgian yung chocolate sa bitaw nga. Belgian waffle. Itang paulaw eh. Uy, may waffle dito. Maya,
na. Ay, dito ta sa chocolate una. Ba? Ay, kaulaw ni diri. Ay, sus. Ali ta diri. Ano ta sa ilang mga chocolate eh? That's very nice. Wow. So nice. Nice kayo. Tanaw kita mga puan mo. Nice kayo. Wow. Oh, palit ta. Nice ito ni red ko. Really nice. Tram. Train. Nakasakay na kag-tram? Oo. Tram man good na siya. Train nga Ah. may sabukay. Train nga bus, cross between train and bus. Oo. Cross Tram. hybrid siya. Tama. Uy, ito mo ka diya, sir. Nice. Nice kaayo ang simbahan. Ghent. Tagwa. Alam mo ba barato nga mga pulis? Wait lang. Sa street? At ta. Maglinigas mong ka, dagan pa man dito. O, at ta dito ta. Street food na lang. Uy. Pandol mas ba dili? Okay, convent sa tram. Hala, no hotel ko ba? Sarado mo sa mahal ang no hotel? Yep. Mo ba? Novo man. Sa center ka na nandito ang blocker, Emma, ito na mga primary. Bago, primary. Ay nga lang. Parehag kaayong sa'yo. Sa punta ka na yung tram. What's yung meaning sa gratis? Thank you, sir. I don't know. We're looking for waffles everywhere. Homemade But- Belgian waffles and ice cream. Ah, okay. That's homemade then. Interesting. We've been looking around walking because I thought there's got to be some Belgian waffles somewhere. Wow, nice. Here you have the best Belgian waffles. Oh, is it? Bananas. Wow. That's nice. Interesting. And All fresh. All fresh. That's the important thing. What are these cone shaped things? Ah, I see. Nice. Very special. You can find it only here. Really? How do you sell this? Per piece or dozens? How do you sell this one? Per piece or dozen or? By those. I have small bags. Yes, I have bags. Small bag is €5, big bag is €10. For this one? Yeah. Maybe we'll take one small bag for that then. How about this one? What is this? This one is sneeuwballen. Cannot say it in English. Snail? Sneeuwballen. Oh. Yeah, it's called. How much is this one? This one is 10. What you have in your head? Yes. No, this 12. Mm. And yes, oh, this one is 12. No, this one is 10. I see. We'll try the waffles in this one first, and the hot chocolate as well to go to eat out. Thank you. others, they need to clear off. Let's see. And how much is everything?
How much is everything? Together? Yes. 30. And I have my... She wants cash. I could have paid with my card. No. Would have been easier for you. If you want to pay with card, you can. No, it's fine because these coins are quite heavy in our bag. So that's 35. No, that's 30, right? Where's that? Let's Wala nga nakita mga kamags. So this is Why don't you get the 100 ones? Either the 100 that you have. Whoa, 30. a hefty whip of heavy cream in there. Nice. Oh, it's got a little flag on it. It's gastronomic. Wow, I love the flag. Let's take Pan, get it and put it here. Nice. Oh, that's so lovely. Place it here. We'll wait for the other one. Let me count again because I lost Look at that. Tanaw mga kamags. Wala nga nagita. Belgian waffles. So these are like with 20. with Belgium flag. Nutella waffles, banana, and the strawberries. 25. Nice. Jack's House homemade Belgian waffles. Ooh, interesting. Okay, pag-vlog na. Hi mga kamags, wish na rin napitan no? Tanawa ko sa mga ibang wow, look at that. This is the That's- very famous Belgian waffle. Kuno hi, look. Diba, with Belgian flag. Yes, with the Strawberries, Belgian bananas, flag. and it's yeah, really this is what I'm having. That's the brown. There is the waffle. You've got your bananas and the Yeah. strawberries and a heavy dump of whipped cream on it. Yeah. And they say it's hot chocolate, but I don't know how it make. This is how they call it, hot chocolate. It's got amaretto on it. I think that's a cherry thing. You think? So ang ilang hot chocolate diri ka mags, imuha tagaan kanila og ingani, imo did ang i-dissolve so ana-ana. Diba? Tanawa siya lang oh. Wow. So Belgian hot chocolate lugar din na siya. Ay, ala malangan na kita. What does it say? Manatrapuhan ng nato. So enjoy your waffles while it's hot. Nice. So mo din among view diri while gakaon. Nice kayo. No nami sa Riverside. No kauban si Kamags from the Luis Dago kanawa pang Instagram din na niya. Instagrammable, the thing, Belgian waffle, strawberries. Kapangitaon ako ng kuan kana ni violin. Awa sa na saxophone. So string. Ito. It's tram. Wala to nagamit ng bus pass karon no? Parang tapos. Ano na siya? Gabasking siya. Ka? Basking. Kasi basking. Perform sa public sa mga instrument na magulog-ulog. Tawagin. Ha? Ang sinaning kuan underground. Parking ano nun sa mga bayan. Uy, tanaway lahang taxi mga ikid, mga kamag. I-vlog ba? Taxi na ka, BMW. Taxi na siya, my god. Taxi na din naman, pero beto na ako. Pili na taxi dire. I don't know. Sequoia. Na autumn feels na jud kaayo binakakuan na gid.
Dili na po sa ato na po. Akin? Diba? Ano man punta? Pabalik na ta. You want McDonald's? Di na ko, busog na kayo ko. Lagi na kita. Pabalik na ta. Ayun. The directions right. Ako na nag-review na sa directions. Review. Kapoy na ko. Ay, naman punta pa yun. Di ka kabalo sa way? Nakato na tatong church dito nga. Ay, mo man to ni Red nga kuan. So, manakay na may ani nga tram. Yes. Going to Frandos. To? Frandos or Flanders. Flanders. Yeah, give break na kung ano. Unsa man ni siya pagkuan? Tuplok lang. This can ride. Pwede. Ako diya, be? May tingog lagi to siya. What? May tingog to siya. Yeah, mag-deduct na siya. Nasa Ano lagi siya? Sumotro ko gana. Sayop di mo nga. Kuha na ko na bata. Where's the other? Where's the... Gilabay na ako? Naku, gilabay nga card. Like... here it is. Here. Sure ka? That's... Ako Naramay mo last. Kani wala naman ni... Zero naman ni... Kaniyan sa pagkabalaan. Nalagi pala sa luyo. Like... Ang pinipilo ay balansan eh. Wala pa na ni mo isuksok. Isuksok na ako karon. This is 16 euros. So isuksok na ko ni karon dili. Pwede na po. Ay na lang ni para makapagod. Hindi ka kanina lang doon. Walay kun diri mga kamags, walay mga konduktor diri. So pwede ra ka mo ano mo sakay-sakay nga bahala. Beginner kang na. Gusto mo lapas na.